بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من عذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran balhulmat kini kita waktu ini itukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iwan pamudji sin piapanjari kita nyusin Allah subhanahu wa ta'ala tarbilang daing ha mga bariman amuin na mamarat saya kaniya nagtatag-ipon kaniya in ini mga katautay manghuran na ni'mat sa lagbo-lagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena sawab sin pag-iman ini hanugharaan rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia dan di dunya amuin hanugharaan niya kabuyanan masannang in pikilan mahayang innom sindaghal lari luwa na rahmat haadlaw akhirat amuin papagkasannangon niya halom sura salama-lama ini ni tartanto pamanga ipon sin Allahu ta'ala mga bariman. Alhamdulillah mga katautay manghuran dahil mga kasampurnaan sin pag-iman sin kita niyo na mamarat saya amo na yung pagtaymanghud mga katautay manghuran pagtaymanghud sin kita niyo in iyan dahil kasampurnaan ataway kasampurna sin pag-iman sin kita niyo in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halom Quran amuin biyayta niya kato niyo
innamal mu'minuna ikhwah, bunal tuod, in mga bariman, in sila itong magtaymanghud. Pagtaymanghud ini mga kataw taymanghuran, hangan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, wayroon pagbidbaan, wayroon pagbista sin bangsa, sin tubuanan, hatat kala yaun sibu-sibu in pag-iman tamarat sa Allah ta'ala, in sila automatic itong magtaymanghud parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ini mga kataw-tay manghuran, subay amuin tayong bukuhon tanyo along pangatayan tanyo. Sarta pag-anggaw taan baran tanyo in pagtaymanghud ini. Sabin ini, hasupaya kita niyo maitong bariman matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya ng sin Allah ta'ala, mga bariman itong magtaymanghud. Mga kataw-tay manghuran, in amuin pagtaymanghud ini, hakatan kahanan, amuin piarag buskato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kita niyo hakatan kahalan na nagtutuko tiyukuhi, hakakuyakan subayin kita niyo mga bariman, makuyag daysab, hakakuyakan sin mga kataw-tay manghuran tanyo, bariman, mga Muslim lang tabiayan. Damikyan hawak to karukaan, subay raisab kana naman sin kita niyo in kasusahan karukaan, kana naman sin mga kataw-tay manghuran tanyo apabila dagpakan sila sin masaallah. Biyahayan mga kataw-tay manghuran, piarag buskato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtaymanghud ini, amo ni kasampurna sin pag-iman tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idha ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal humma. In upamahan sin mga bariman hapag ulong-yulungi nila, pagkasilasa nila, iran sin paghanunot, yanunuti nila, sin kanya pa kanya, masalul jasad, biya sa pantun hangbuk ginhawabaran, idashtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bis sahari wal humma. Biya sa pantun hambuk baran apabila kasakitan in hambuk ang gauta, dahil nga baran ini nanamun sin tibusan ang gauta baran, inyanam sin hambuuk ang gauta yato kaya sakitan, sampai mabot di na ikatug hawak turum, upama niya simakit in ipon, hambuket to ang gauta baran, nakana naman niya to sinkatan ang gauta inibiyan, mabot sampay sumakitin u, mabot sampay tumangis in mano siya, tumangis in mata, indila mag-aroy sin sakit sin ipon, sampay di siya makatugawak turum, wal humma, mabot sampay hinglawon. Hati niya mga kataw-tay manghuran, diyahayan in pangupama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin kita niyo mga bariman na mamarat saya, pagtaymanghud, upama sin pagkasilasa, sin pag-ulong-iulungi, sin pagtukot-yukuhi, biya sa pantun ginhawabaran ini, bang kasakitan in hambuk ang gauta, mara kana naman sin katan sumakit na yun,
humangis in mata, nabiyahayan mga kataw tay manghuran, in hati niya, makuyag kita niyo, hakakuyagan, sin mga kataw tay manghuran tanyo, bang tanyo, diyog, kaya sakupan, halom kakuyagan sila, alhamdulillah, makuyag day sab kita niyo. Damikyan, masusakitan niyo, hakasusahan, sin mga katautay manghuran tanyo. Biya hayan mga katautay manghuran, amuin, sibuin pang na naman tanyo. Bukon laong ta, makuyag kita, bang diatungan masaalla, problema in katautay manghuran ta. Nain ini mga katautay manghuran, alamat sin bukon marayaw in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di siya maingat, magtaymanghud, iwan sin pagkahinya, bar-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga katautay manghuran, in tapik tanyo, pagtaymanghud, hati niya, tartanto, tungod sin pagtulong tabang, sin mga bar-iman. Subhanallah. Lagi ba na hamasatan niyo mga katautay manghuran, amin kaya sakupan tanyo, mataod mga katautay manghuran tanyo, hawla sug na mayan, pabasilan, dahin di hawla sambuangan, diatungan, masaalla, biya nasin, nasunog, in amuin, paghula nila. Qaddarallahu masya'Allah, masya'a fa'al. In iyan mga katautay manghuran, na amo na inimbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, maparagbus tanyo, in pagtaymanghud. Asal-asal in pagtulong tabang ini, hakatan kahalan, sibuda hakahayangan, na nagtutulong tabang, biya na sinupangan niya, bang mga aon pag imun-imun pagtiyaon, manglurok biyayan, manulong, inday hakausuhan, dumihil salamat na gift, inday nga kababaihan, in iyanday nga tiragbusan sin pagtulong tabang, hakahayangan. Subhanallah. Kita nyo lingkat mga katautay manghuran, sin pagtaymanghud sin kita nyo, amuin, hinang katutan nyo sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan na, in kita nyo mga Muslim, di na humajat, unong-unong organization, brotherhood, di na mga katautay manghuran. Sabab asal na kita nyo hihinangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, brotherhood, amo na in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in iyan mga katautay manghuran, sambatan sin Tagalog diyan, sa hirap at sa ginhawa, nagdaramayan. Na mga katautay manghuran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyita niya katu tanyo, hadwa hadis niya, in pagtulong tawang sin mga bar-iman, labi luwa na hawak to kasigpitan, hawak to aramala, musiba, di anasin nagjato. Hadis panagnan mga katautay manghuran, kakitaan tanyo rendi hayni, in laggo sin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, habar iman, timabang, patay manghud niya, bar iman, diatungan masa Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh, wa man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatih, wa man farraja an muslimin kurbatan, farraja Allahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah, wa man satara musliman, satarahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis muttafaqun alaih, min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis sahih mga katautay manghuran, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
in Muslim tay manghud sin pagkahinya Muslim. Hatinya suway niya itungun nanamun in ginhawabaran niya tay manghud siya sin pagkahinya Muslim. La yazlimuhu, di niya manjari anya yahun in tay manghud niya Muslim. Simuda kabtangan kakahinang dupangon niya, akalan niya, atawa laugan niya, bunuon niya, atawa hauno-uno na kahalan. Kawaon niya yung pangalta, pamungmungon niya, di manjari mga katawtay manguran. Di niya manjari anya yahun. Wala yuslimuhu, iban di niya manjari pamahadja, intay manghud niya Muslim. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, di niya manjari pasaran intay manghud niya Muslim. Amuin, makaiyan siya na. Amo na yung dayaw niya, kiyugdan na sila sinbiyayan. Di manjari mga katawtay manguran. Di niya manjari pamahadja. Sumakawa in bar iman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumabang siya. Paunon niya yung pagtulong tabang. Bang di niya nakakausan, hisanda kuman dua subhanallah. Dua pata mga tay manghud niya, kiyugdan aramala. Di siya malupa, mangayo siya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilamud niya haduaan niya, waktu siya nagsusujud. Atawa tunga dumyaon. Amuin, law ta puas niya magtahajjud, atawa waktu nagtatahajjud halom sujud siya, lamud niya in mga katawtay manghuran niya diatungan aramala haduaan niya. In iyan mga katawtay manghuran, dua matadjam yan. 100% tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in dua secret diyan. Di kay ingatan sin mga tay manghud mo, piya ngayon mo sila dua. Gita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abi Darda radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajab inda ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal amin walaka bimisl. Subhanallah. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pangayu dua asin Muslim patay mangud niya, hakasipukan wala niya na pianuisuy, kasipukan siya sa dyan makaingatiban sin Allah subhanahu wa ta'ala, in iyan tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Sabab masuok sa pa-ikhlas mga katawtay manghuran. Hangkan na bangkaw mabaya sindua matadjam na ayaw mo na pagsuy-suya. Sabab kasuran pa sinriya sumabyayan. Sa automatic na kaw mga dua apa tay manghud mo biyayan. Ini pag-iman mga katawtay manghuran. Biya sin hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di masampurna in pag-iman sin hang kataw kanyo sa hingga lumasa siya patay manghud niya, biya sin nasa niya pabaran niya. Nabiyan mga katawtay manghuran in pagtay manghud. Nisanda kuman dua Lari luwa na dua kasipukan biya ini inyan tatay mauntod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai gaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamanu siya Muslim nangayu dua kasipukan ini aun malaikat amu injara kaniya dapit pauhan niya sa kahaba siya mangayu dua apatay manghud niya sin karayawan dua kasipukan in malaikat unyan anin. Hangkan na ini matadjam mga katawtay manguran 100% tay maunto din dua kasipukan biya ini. Sabab aminan sin malaikat ampa in pangayu dua sin malaikat tatay maun sabin sila wayruun dusa rusa pa Allah subhanahu wa ta'ala.
na malaikat inumamin, amin, ya Allah, tayma akan niya. Wala ka bimisil. Sampai makataw tay manguran, pangayuan pagkausin malaikat, dua, ya Allah, damik yan hanug hara iraysab karayawan, inipon mo ini, nangayu dua apatay manghud niya. Hanug hara isya karayawan biya, simpya ngayu niya, karayawan patay manghud niya. Subhanallah. Magbalik dakato tani mga kataw tay manguran. Nabiyan mga kataw tay manguran, in pagtay manghud sin kita nyo mga bariman, di man jari pa mahadja sin hambuk muslim, intay manghud niya sa tumawang siya. Hagdiin diin ang kakausan niya, dahing ha pangalta, atawa dahing ha mga tamun, dahing ha mga kakaon, hasupaya sadya gumaan, maigin problema sintay manghud niya muslim. Bangdi niya kakausan niya to, ando misanda kumandua, in iyan matad dyan mga kataw tay manghuran. Aminan sin malaikat sarta magbalik da kay mo, in karayawan yan. Hangkan na hi Abu Darda radhiyallahu anhu, hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin dain kanyan hadis ini biyayan, in kaunan niya wang sa magpangayo dua na patay mangud niya muslim. Allahumma magfir li fulan, Allahumma arham li fulan, Allahumma arham fulan, Allahumma arzuq fulan. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhan ko, ampunahi kuan. Ya Allah, ya Tuhan ko, kaulungi kuan. Ya Allah, ya Tuhan ko, rijiki kuan. Nausin sahabat haraig niya, ay ikaw na, ya Badarda, bangin pa ngayon mo dua yan, pabaran mo na. May lumingkat daw na si mga dua mo yan. Sa may talo ni pangayo mo dua gaman pa mga tay manghud mo. Law ni Abu Darda radhiyallahu an, sawab law niya, mabaya ako sin pangayuan ako dua asin malaikat. Subhanallah. Amuin mangayo kau dua patay manghud mo, di niya kaingatan, kasipukan biyayan. Aminan sin malaikat, pag-ubos mangayo duain malaikat, ya Allah, sampai siya hanug harai sin karayawan piya ngayo niya patay manghud niya. Subhanallah mga kataw tay manghuran. Nabiyan mga kataw tay manghuran, in kita nyo mga bariman, amuin pangayuan, ilamud tanyo sila hadwa abayan. Kasipukan, in dua ay matadjam ini. Pag-ubos, siyunuan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Hisiu-siu in kaaunan, sintay manghud niya, aun hajat kaniya, in Allah subhanahu wa ta'ala, aun da isab hajat maun kaniya. Subhanallah. Siyo kita nyo ini mga katawtay manghuran, maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala. Inhatihan niya mga katawtay manghuran, biya ini. Hisiyo-siyo in aun hajat kanintay manghud niya muslim, tatawangan, ampan niya, tiulong, tiyawang biyayan, in Allah subhanahu wa ta'ala, tulungon da isab siya ang mga hajat niya. Subhanallah. Biya hayan mga katawtay manghuran, in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, intong basin karayawan, karayawan da, bangkaw timawang, patay manghud mo muslim, aun hajat kay mo ang pamutiyabang, in Allah ta'ala, tungbas sin karayawan mo, tulungon niya kau, tabangon niya kau mga hajat mo isab. Subhanallah. Hangkan nalaw Imam Ibn Qayyim rahimahullah, in kaawna ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, guru niya, yas'a fi qaba'i hawaijin nas sa'yan syadida. In kaawna ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, magtabang siya ha mga hajat sin mga katawtay manghuran niya. Amuin tuyuan niya tudyan, tabangun, tulungon biyan, hakakausgausan niya. Mayta, liannahu ya'lam annahu kullama a'ana ghayrahu a'anahu Allah. Sabab kaya ingatan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sa kahara siya tumabang patay manghud niya,
tabangon siya isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga kataw-tayo manghuran. Hangkan ng kawanan niya, matuyutod siya, maglugto siya, tumabang, sin amuin, humalulay, sin mga hajat, sin mga mano siya, kataw-tayo manghuran niya, bangsa muslimin. Sabya ini, in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan illa lihsan, unubukon kaintong basin karayawan day sab parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmata rabbika qaribun minal muhsinin. Parman sin Allah ta'ala bunal to din rahmat sin Tuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala iniyan masuok pamanga sila nagmamarayaw. Inhati niya al-muhsinuna fi ibadatillah. Amon mga tao nagmamarayaw hapag ibadat pa Allah ta'ala. Tiyutunay nila in kawajiban, timitinggal sila sinhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmamabuka sila pa Allah ta'ala. Ikarwa niya, wal muhsinun ila ibadillah. Nagmamarayaw sila damikyan pa mga ipon sin Allah ta'ala. Subhanallah. Biya hayan mga kataw-tayo manghuran. Sibu da Muslim atau kung Muslim, lari luba na tayo manghud mo, in iyan tungbasan kau sin Allah ta'ala karayawan bangkaw nagmarayaw kanila. Ayaw pa kamano siya na mga kataw-tayo manghuran. Misan in binatang laong tabyayan, nakita nyo na biyayan. Hambok iro biyayan, kiarukan tanyo na in hadis, hambok babai maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala din Bani Israel. Hatap kala nakakita siya hambok iro ya hal-hal indila sin uhaw, piya inom niya siyaw kanya hakup pong tubig ang panya piya inom yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nabiyan mga kataw-tayo ng huran, inlingkat sin pag-agama tanyo agama Islam. Biya diin na bang kay manghud mo na Muslim. Iyan to, binatang pabiyayan. Biyari na bang manusia. Atawa labinuba na to, tay manghud mo na Muslim, intiyabang bubiyayan. Tanto na sadya, malaguing karayawan mga kataw-tayo manghuran. Allah subhanahu wa ta'ala, in tumulong kayo mo biyayan. Halulayon isabin hajat mo kabuhi mo biyayan. Sumunod sin hadis mga kataw-tayo manghuran, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Hisiyo-siyo in yalulay niya, siyold niya in problema sintay manghud niya Muslim, problema rin di adunya, halulayon isab kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sulbon isab kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in problema niya dahil ha mga problema haadlaw kiyamat. Subhanallah. Wala na dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini amuin problema tadi hadunya. Sabab law sin mga ulama in problema hadlaw kiyamat inyat to labi dakula, labi masigpit hangkan na in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw yalulay mo tiyabang mo intay mangud mo Muslim ha problema niya dahil diya dunya tabangon kayo sab sin Allah ta'ala, sulbo ni sab sin Allah ta'ala in problema mo haadlaw kiyamat. Sabab amuyat yung labi masigpit mga kataw-tayo manghuran. Gamin din diya dunya, aun pamahuat-huat tabyayan. Tumabang kato biyan, pagkahitamano siya. Yan, indakwan. Ang paadlaw kiyamat, na kanya-kanya, sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang makusog ka mag-ibadat pa Allah ta'ala, nagmamabuka kau, alhamdulillah, masannang kau biyan. So makawa, bang wayron ibadat mo, nami at masigpit mga kataw-tayo manghuran. Sab kanya, ang kanyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mismo anak niya hi Fatima, kanunungan niya, diaraak niya, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni la ugni anki minallahi syai'a.
Sa adlaw akhirat, bangwayron ibadat mo, di ako makatarang kay mo. Anak niya na ito mismo, mga kataw tayo manghuran. Nabiyan, mga kataw tayo manghuran, hangkan na in problema haamuin adlaw kiyamat, labi masigpit. Dahil nga sabiat to, intong basin tao, timabang patay manghud niya Muslim, then di hadun niya, ha problema, sintay manghud niya, tabangon ni sabsa sin Allah Ta'ala problema ni hadlaw kiyamat. Subhanallah. Wa man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Mga kataw tay manghuran, waktu biya aramala biya ini na mataud in mga kataw tay manghuran tanyo na yung kaunan nila tanto na sadya ng problema biya yan. Ina kailo, maas kailo, di na makatug, hawak turom. Mayta sabsin halom kasusahan, sin amuin nasunog, paghula, piyuan tahon, piaglugtuan, nyusaha, nyusaha, sa kalisasaat nasunog, sin aramalabyayan, na iniyan, halong problema sila tanto na sadya, halong problema sila na waktu ini mga kataw-taw manghuran, bangkaw mabaya. Bangkaw mabaya, sulbon kayo mo sinallahu talang problema, hadlaw kiyamat, tabangon sila biyayan. Doon na ka totally ihon in problema rin kanila, atawa pakaanon kanila in problema nila, tungbasan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiyamat. Pakaanon na isab kay mo sin Allah ta'ala in problema mo hadlaw kiyamat. Hadiin-diin kakausan mo, tumawang kaw ha mga kataw-tay manghuran. Sa biyahan mga kataw-tay manghuran, in pagtay manghud, sin kita ni mga bar-iman. Sumuno sin hadis, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Hisiu-siu in tiyampanan niya, tiapok niya in aib sintay manghud niya muslim, tampanan ni sabsin Allahu Ta'ala in aib niya hadlaw kiyamat. Hadlaw kiyamat dadamik yung mga kataw-tay manghuran. Sabi na hadlaw kiyamat, na indandit mga kataw-tay manghuran, pakaradjaan dakula. In kasigpitan din dito hato, lando, bang i-compare, then di hadun niya biyayan. So, in kabiyasan din dito hato, nasaplag na biyayan. Yato na, piyang ngita-ngitaan, sinkatan manusya, in tao biyayan. Nabang kabukisan, in amu in long ta, aib niya biyayan, tanto na sadya majulja na siya rin dito hato. Dahil nga sabiat to biyita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw mabaya, amuin tampanan ni sabkay mo sinallahu ta'ala aib mo, suway mo tampanan in aib sintay manghud mo muslim. Di mo manjari hipos ha mga social media biyahen. Pagtaon intay manghud mo muslim, sin kasipuhan niya, atawa kasalaan niya, ang pahipos biyan ha social media biyan, sipuhon biyayan, aib sintay manghud mo muslim, atawa ipanuisoy mo biyayan, na inyat mga kataw-tay manghuran, bukisan da isab sinallahu ta'ala kay mo in aib mo. Waliyadu billah. Hambuk baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih mga kataw-tay manghuran, riwayat Ibnu Majah, sarta siyahi Imam Albani rahimahullah, dengan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, qala sallallahu alaihi wasallam, man satara awrata akhihi muslim satarahu Allahu yawmal qiyamah. Hisiu-siu in tiampanan niya, tiapok niya in aib, aurat, kasipuhan, sintay manghud niya muslim, tampanan ni sabsin Allah subhanahu wa ta'ala aib niya, kasipuhan ni hadlaw kiyamat. Subhanallah. Waman kashafa awrata akhihi muslim kashafa Allahu awratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi.
Wal iyadu billah. Amoy ni makabuka mga kataw tayo manghuran. Sintao bukisan niya in aib, sintay mangud niya Muslim. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyu isab in biukisan niya in aib, sintay mangud niya Muslim kasipukan. Bukisan sin Allahu Ta'ala in aib niya isab, kasipukan niya. Sampai mabiyas na siya. Kabukisan, halawang pamaymay niya. Wal iyadu billah. Halawang pamaybay niya, kabukisan na. Naamo na ini mga katao tayo manghuran, in kabiyasan dakula. Amo in mismo na, lawang kalwarga mo biyan, in makaingat sin kabiyasan mo. Mulya kamu katan, iban sin kami sin Allah subhanahu wa ta'ala, day nga katan kabiyasan. Niyapas kita nyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala nga kami anbiya ini. Banda day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam siyu in biukisan niya in kasipukan aib sintay manghud niya Muslim in Allah ta'ala bukisan isabkan niya in kasipukan aib niya sampai hatta yafdahahu biha fi baitihi, sampai mariyas na siya, kabukisan na in kasipukan niya, aib niya, halawang pamaybay niya, halawang kaluwarga niya, ahli niya, makaingat na. Wal iyadu billah. Banda tayo nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan mga katao tayo manghuran, in agamatan niyo na agama kaadilan, mangkaw naghinang marayaw, tanto karayawan day sabin dumatong kay mo. Diyan malupas mga katao tayo manghuran. Ang kanayaw ko mag-ug sin sangsa mo, sin alta mo ipagtabarro, ipagtulong tawang pamangatay manghud mo diatungan aramala. Sabin iyan, tungbasan na ko sin Allah Ta'ala sin karayawan. Wa ma anfaqtum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zama ajara. Uno-uno in kapag natakan nyo, hakarayawan, diyan na sin pagtulong tawang, mag-donate kita diyan. Alhamdulillah, rin di hula tanyo na yan in ulama council of Sambuanga Peninsula. Di halom daira Sambuangan, amuin piag-uhanan a crisis management biyayan, Sheikh Abdul Wakil Qasim, siya in amuin lang ta, committee niya yaon. Hikatuan Abdul Wakil Qasim, na mag-donate kita diin in kakausan ta hamahad muro yaon din doon hayaon masi ukab sampai pabiyaon in tatabangan donation biyan tamungon uno na tatabangan ba yan kakaon pangalta in iyan parman sin Allahu Ta'ala na kawakan niyo yan hadarat sin Allahu Ta'ala labi marayaw iban labi dakula in karayawan tutungbasan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga katao tayo manghuran. In amuin ulama council tanyo biyan, amuin crisis management biyan, committee, hapaguhanan ni Katuan Abdul Wakil Qasim, diin, apabila aun aramala dumagpak biyan, haula tanyo, nabinuba na kauman sin mga bangsa muslimin, na yan in CMC biyan. Crisis Management Committee, yan ni Katuan Abdul Wakil Qasim, amuin kuntakun nyo biyan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, yan daon post biyan, amuin page sin Ulama Council. Iban sin kaibanan biyan, amuin laong ta magtayma sila donation biyan, in iyan murah-murahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala, diyan malupas mga katawtay manguran, sumampay yan. Na ini mga katawtay manguran, ayaw kita maug. Sab karayawan tayo biyan, karayawan tarabiyan. Biya hayan, in amuin laong ta, ahamatan nyo biyan. Bangkaw na ginang marayaw rin dumadtong kay mo. Bangkangi aninhinang mo, damikyan kangi anday sab. Al-jaza min jinsil amal. Kaadilan inisin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita min hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Bunal to in kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala day nga mga ipon niya, amuin mga ipon niya
Baing ulungon day sab. Subhanallah. Kaulungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka kita niyo maulong pangakataw tayo manghurantan niyo kailo. Inasalasal mahayangin tutugan na sabsin aramala masigpit na biyan. Napindain kahalan. Di ka kita niyo maulong habiyan makataw tayo manghuran. Maasbiyan halom karukaan in pangatayan sarabsin lindurandam pa anak sampai pabiyaon di kaingatan bang nakapakain na. Ngayon ini mga kataw-taw manghuran, waktu ini hipagtulong tabangsin kita ni mga bariman. Bangkaw mabaya kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kaw maulong pa mga kataw-taw manghuran. Ipon sin Allah ta'ala rin di hakumi biyan. Amo yan hindi ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kaulungin niyo, hindi hagumi. Ipon sin Allah ta'ala. Bangka mo maingat na magulong kanila, kaulungan kamo sin dito taas. Isiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga malaikat damikyan. Nabiyan mga kataw-tay manghuran. In amuin agamatan niyo, diaraak kita niyo biyan. Hambuk hadis mga kataw-tay manghuran, pagtulong tabangda. Qala sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hisiyo-siyo, dito rin maksud niya biyan. Bang mo, tiyulong intay manghud mo. Yalulay mo, solve problema niya rin diya dunya, damikyan. Solve kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in problema mo adlaw kiyamat. Wa man yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah. Na ini mga kataw-taw manghuran, sunod sin hadis, hambuk hadis biyan, riwayat Imam Muslim, hadis sahih raisab, dan kan Abi Hurairah radhiyallahu an, hisiyo-siyo, in piyagaan niya, in kahalan sin, tay mangud niya Muslim, kasi sigpitan, way pagduwarwa, tanto na sadya, in mga kataw-taw manghurantan nyo, kaya sunugan biyan, diatungan aramalain, silalong kasigpitan biyan, pamikil nila, kahalan nila, kakaun nila, pag-inom nila, hulaan nila, tamun, masigpit, in kahalan nila. Narain dihay ni, chance na, dakula mga kataw-tay manghuran, kato niyo, amuin pialuag, piyahayang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan, magpahayang isab pa mga kataw-tay manghuran taniyo. Dayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa may yassara ala mu'sirin, isiyusiyo yung piyaluhay niya in kahalan, sintay mangud niya Muslim kasi sigpitan, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Paluhayon kaniya isab sin Allah ta'ala, in kahalan niya dunya akhirat. Subhanallah, isiyo hindi mabaya, lumuhay in kahalan niya, pakaradyaan niya rin diha dunya. Nabukun isiyo bang isiyo, in magpaluhay. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, uno in hinang, paluhaya sadya, pakaana sadya, in kahalan, sintay manghud mo Muslim, kasi sigpitan. Subhanallah. Wa ibyan laggo mga kataw-tay manghuran. Tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hahinang, tiyo, dunya akhirat, paluhayon kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana, ayaw kang magbati laul biyan. Diin ning karawsan mo, hatod kaw maun pamahad mo al islami. Yaon benon, open biyan, tumayma biyan. Sinto tabangan, harap maun pa mga kataw-tay manghuran din, di haulatan yung sambuangan, sampai matupahula sug biyan. Atawa diin na, intiranan, hasupaya sadya kau makatabang pamakataw-tay manghuran tanyo diatungan aramala, tabang kau. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, in iyan, paluhayon kayo mo isab sin Allah ta'ala pakaradyaan mo dunya akhirat. Subhanallah.
Wallahu fi wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Isiyo-siyo in tiyampanan niya in aib sintay manghud niya muslim, tampanan sin Allah Ta'ala in aib niya dunya akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kaya na po sa sin hadis ini mga kataw tayo manghuran, amin riwayat Imam Muslim, in Allah Ta'ala masi-masi tumabang haipon sa lugayin ipon, timatabang siya patay manghud niya Muslim. Subhanallah mga kataw tayo manghuran. Hangkan na biya na siya butan nyo kaina, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na biya tuwing kaaunan niya. Tumabang to siya, maglugto siya, magsangsa siya biyan. Diin kakausan niya, tumabang siya. Hasupaya masobin hajat sintay manghud niya Muslim. Sabab kaya ingatan niya, sa kahaba siya tumabang patay manghud niya Muslim, tabangon isab siya sintuhan Rabbul Alamin. Nabiyan mga kataw tayo manghuran, mura-murahan, amungin piya pagmumpaat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amungin pangadjian tanyo hawak turum ini, sarta piya pagbarakat kato niyo, amuin na paaunon tanyo in pagtulong tabang biyayan. Paaunon tanyo in pagtulong tabang, in pagulong iulungi, sabab in manusia, amuin di maingat maulong, papagkahin niya, labi luwa niya tayo manghud niya Muslim, amunan in tao luhi. Diyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaba abdun wa khasir, lam yaj'alillahu ta'ala fi qalbihi rahmatan lil bashar. Nalusong na, naluhi na, in ipon manusia, wayroon halong pangatayan niya, rahmat ulong patay manghud niya Muslim. Wayroon ulong niya, matukasin pangatayan niya biyan. Wayroon na yun yung kansin Allah Ta'ala yung pangatayan niya, ulong patay manghud niya pagkahin niya, amunanin tao sa luwi-luwi na sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mura-murahan na kataw tayo manghuran, amuin pakaanon kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in katan pakaradyan tanyo dunya akhirat, sa tahalulayon kato niyo, in katan problema tanyo, mura-murahan, amuin liapas kita nyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hakatan kangian, sarta amuin hanug haraan kasabar, in mga kataw tayo manghuran tanyo diatungan aramala, insyaallah subhanahu wa ta'ala, tiyong basan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakasabar nila, asal biyan in dunya mga kataw tayo manghuran, na in dunya ni tutukasan katambian. Mahuli niya, pangayon tanyo dua, in mga kataw tayo manghuran tanyo, nas'alullaha azza wa jal ay yusliha ahwalana wa ahwal al-muslimin fi kulli makan, wa nas'aluhu jalla wa ala ay yu'idana wal muslimin min syarri al-ashrar wa kaidi al-fujjar wa syarri tawariqi al-layli wan nahar, wa nas'aluhu jalla wa ala ay yusabbitana bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wal akhirah, wa nas'alullaha jalla wa ala al-qabul innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.